Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Uway Nonghikai Skul ubalasan pusan senam kerta. Yau balatip kerteng kumusan J. Sharma uban nakasnong Hawang, West Karbi Anglong District, jong kejela Assam. Ulaja anong ba shlong naduk kesngi nengkong jong katayo kekat santari uyayong arajar arpusaw. Katkum gijingtip balayo, laong bo niu breu ulami nalasnong, bat ulapoi hanong ba shlong hagapor kendashi teng minstem, bat hadin jong kata kibahaying Assam ki klem yo shu banyakren bat u. Laong ru bo Sharma utmu ban Leit yo Ïewduh hinrei ulaja no na Garikhana. Katkum ke ejahar balasoi nakaliang kibahaying Assam kila pentip bo Sanjay Sharma udon ye keren yang kebasan poin sao pod bakhamdum kesni do bat ubadon kadak ot na kebenta kadiang jong kedur bat uphongru ye kepatrun bayong bat ke sweater ke badan stripe bat urakru bat ke plakot jong ke SPM IAS Academy Guwahati. Hakabede bat kena jingjian kaliang kibahaying Assam kila ujor dake ejahar halom dingjeri police station bat kila kinturu ikipat ba kiba yoi ye usan J. Sharma bakin sngoba ban phone ho number khandai not pra khandai iway khandai not pra arsan lani khandai iway not iway lai khandai sao khandai hinyo lani kila ru ban pentim syaki police station kibadan syajan.